Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kabalang Catholic, Hakashnong Nong Trau Riboy District, Hakasandrik Lalingkot Ajar Posan, Klaraki Gajing Nap His Pastem Gajingwan Gajinget, Jagabalang Catholic, Hakashnong Nong Trau Riboy District. Hakanigaski lakar ku bat lapin kentang ru, jaga ying beni matemai, Jagabalang Shnong, Balai Nam, Hakamaria Bakot, Karusa Mistika. Chancellor Jong Gajalan Yamba Shillong, Uphadar Bernard Lalu, Lolong Unong Kenya Rangba, Hakamas Bakot, Hakabola Kirku Bapengentang Giye Mani Temai, Ringkat Gajing Sakilang, Jong Parish Priest ke Parish Maubri, Uphadar Balastin Marbanyang, Assistant Parish Priest, Uphadar Chairman Kongshay, Kiwipat Kiling Dok Sok Blay, Kidikan Kisista, UMLE Bat Naman Bait Lamare, UMDC Bat Rangkinsai Karbuki, Kibla Syakot Sngobha, Kibla dan Benta Bendok Senyang, Hakabatay Giye Mani Matemai, Kipara Bangit Jongga Parish Maubri, Bat Kiwe Ki Parish. Hakajing Pengentang Kini Giye Mani Matemai, Kibahap Ru Hakasngin Buram, Juga AP Pani Church Parish Maubri, Ki Haberik Layuk Pediang, Yaga Kominian Hakasin Meningkong Hakajing Jongki, Bat Dangta, Laai Ru Yaga Sacrament Jipens Camp, Yagi Samla Bat Ikirangba. Hakapur si tengis ngi lepelong saya ke PlayStation Eucharis, belai shimbentar ki pai riungai, bat ga jinggur ku la adu padar Bernard Lalu, belong kongsan haga jingliat niam. Ondala penkut ya ke yemeni sakermen lelek buram ki padar bat yabro ki bela syakot ngobha, bat ki nong lek bha ki bela dan benta bente ya ke yemeni matemai. Daga piang subha yingi daga balang shnong hagade kasi buram jong kapare jungi Epiphany Church Maubri berade kasi buram jong kapare jungi kasi buram jong pi jonga berhandi hamtam ngi kitrai pares lembaga jeselok jong men sim bakui kindan ringkat bat pi baro ringkat bat piru para bangai bi baro ngilom lang Idon sibun kidaw ban ya penan buram yo blay hagan in step ablay cai kanda no bono thau me perkui pen suba ba mesen syari ka balang chumi kade hok bangin permanai ke cengkra ko keteng chumi manta kasngi ngi ki pai ro ngai chumi ngi pen pau ya ke chang no chungi ban ai ti si junam hame ya kade ke ching doai dia kurkugodo yang dia mane batamai pelai ti kentang haka rosa mestika kepada kejikemen dia tap ketilang baro Nyai kublai gerbang Yai Father Palestine Marbanyang Pedarang Pak Johani Kaparish pada kecil trai sitam jui dekat bagajing ya snok tilang jubi ki parabangai jangan dia snok nong trau layo ya kene ke yang mane ke bayi tenang hak ba pilak ban penenkam hak ban mane yu blay bat kiwai ki kam sakramen bat kiwai ki kam mensim jong pi ki parabangai jangan dia snok ngai ku blay si boram masuk kemen di pi barok ki pai ki jong blay jangan dia paris khamtam hak balai nam kum ka ye mane Jong ke Epiphany Bakut, hakaba ni ken mau mata kasngi ke siburom, jong ke jumpen pau ke jong blay yang bagi tigir ustahan. Ke jengi, banyu ya kita kisin ke bau blay upan pau ke jim jengi. Bani kita kisin ke bau blay upan pau ke jim jengi.
Hapon kira ka mo play pun pau, or kita kisah nak GM gitu. Lai ngi ka GM matmai, ya gini kunting chu. To gini kerpa bon the yo mesti makoi, halo cengki. Ban bes kemik ya ki ha ka cinget, ban begini sri me ukre su kun play. Kiwai bagi dua jajar lah mesti. Sebun putrai kerpan ya gini kicing ai subhan cu kapalang cumi daga bagi terwa menta omi ka siar ni kecing ubi ni kemir hendrai utau ba haki desisya mano ba khoi putrai ka thmei cu kicing khoi bara namar katai kerpan di beta pun khoi men gantang gini kicing terwa cumi da ba pai musim cumi kum jom jer lo cengki bakin kalalong yengi kamet bagasnam cu utrai cungi uji supres Hagapon berarti no yu ula kaman subha ula pediang yang kecil sitom ula simyo kupu pada kabai ngu yami ula kedia ula ay lagi sendran uang to sim batobam na kani pi baro namar kani kalong kamet changa ia kaba NIT na kabanta chompi Kapon pangini apa nasib ya kamet Islam ni trajisu. Rai tu ya ram yangi